Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Double draw. Bautista sa 3. Wala yung tira. Agawan sa bola. Jump ball. Bola yan ng SCA. Gandang galaw ni Jumbo Aquino. 64-53. Ten to shoot. 5 to shoot. Manansala. 66-53. Bola tumama sa paa ni number 3. Bola yan ng MQC. 8 minutes 52 seconds. Pineda sa 3. Wala yung tira. Rebound ni number 14 to number 1, Jumbo Aquino. A foul committed on number 7. Ten to shoot. Bola na agaw. Pineda to number 5, Manansala. 68-53. 15 puntos kalamangan ng MQC. Number 14. Foul on number 7. Unang free throw ni Pabalate, pumasok. Pangalawang free throw. 2 out of 2. Number 14 inbounding pass to number 1. Jumbo Aquino to Ipo-Ipo. Ipo-Ipo Bondok. Number 14, Pabalate to Bautista sa 3. Nag-isip. Pumasok. Manansala! Nabitawan yung bola sa sobrang bilis. Bautista pumeke, tumira. May foul committed on number 8. Dalawang free throw i-award kay number 2.
First free throw, hindi pumasok para kay Bautista. 7 minutes and 32 seconds. Wala pa rin yung pangalawa. Rebound ni Bautista. To number 14. 68-57. Jumbo Aquino, siyam na lang. Siyam na lang ang kalamangan ng MQC. Number 6. Agawan ng bola, napunta ka rin ni number 6. Follow up to number 6. Pumasok. 70-69. Jumbo Aquino. Bautista. Balate. Wala yung tira sa 3. Rebound ni Jumbo. Kaya lang nakapak sa linya. Bola yan ng MQC. 6 minutes and 16. 70-59. 11 puntos kalamangan ng MQC. Flores. Ay number 5. Time out. SCA 72-59, 6 minutes and 6 seconds sa ating ball game. Friday flips number 5, Illa M Fizzle on the track. Levels Avicii, cause Flow Rider didn't do it justice. Yeah. Now what am I to do? No time to appease both sides, cause haters will stay mad till the girl's pantyhose dry up. So keep hating, keep bitching, get my profile up. And this is how you flip it, man. Fuck Flow Rider. Don't need to make dance music. Layup ni Closa for 2 points. Flores. Morales to Ipo-Ipo. Bondok. May foul on number 6. Dalawang free throw yan para kay number 3. Wala pa rin. Umikot sa ring eh. Score 74-61. Bola ng SCA. 61-74. 5 minutes, 28 seconds. Number 2 wala yung tira. Rebound ni number 8 to number 6. Ay Pineda. Flores. Kay number 6. Di matanganan yung bola. Nakuha ni Closa, number 4. Layup ni Closa wala. Rebound ni Pineda. Ten to shoot. 5 to shoot. Pinita sa 3, wala. Baltasar. 10 to shoot. 5 to shoot.
10 seconds to shoot. Tira sa ilalim ni Jumbo Aquino, hindi pumasok. Pass break kay number 5. Pumeke pa, wala yung tira. Number 5. Number 4 close out to number 3. Ipo Bundok. Bundok to Jumbo Aquino. Three and 30. 10 seconds to shoot. Carreon sa 3. Wala yung tira. Rebound ni Aquino. Pasa kay Bautista. Bautista. Wala yung tira pero may foul kay number 5. To Bautista. 3 minutes 11 seconds. First free throw ni Bautista pumasok. 62-74. Sub. Ten to shoot. 5 to shoot. Nakaapak sa linya. Bola yan ng SCA. 2 and 50. 2 minutes 50 seconds. Onsi. Bautista. Wala yung tira. Rebound ni Jumbo. Tira ni Jumbo pumasok. 65. Siyang na lang kalamangan ng MQC. 2 minutes and 28 seconds. Paule. Wala yung tira pero may foul committed on number 4, Closa. First free throw, pumasok para kay number 3, Paule. 75-65 MQC. Two out of 2. 76. 65. Two and 10. Ten to shoot. Last 2 minutes. Del Rosario. Number 14, 67-76. Number 5. Jumbo Aquino. Nabitawan niya mula. Nakuha yung number 3 to number 21. Kay Manansala. Manansala. One minute. $50 seconds to read. Number 14. Carreon, wala. May foul committed on number 5. 70-80 score.
First free throw ni Bondok pumasok. 2 out of 2. 80-72. Number 10, wala yung tira. Number 4, to Ipo-Ipo Bondok. Lumapit, tumira. 2 points yan. Para kay Bondok. Tama. Score natin, 80-74. Tira ni Bautista, wala. Bautista pa rin sa 3. Kumalog. Wala pa rin. Bautista. Pumasok. 4 seconds. 76-80. Buzzer beater, yung tira ni number 5. Ang final score natin, 82-76 MQC.